Pozdrav svima i dobrodošli u još jedno izdanje podcasta Only in America with Mina. Zadovoljstvo mi je što se družimo i ove nedelje. I kako živimo u Čikagu, naravno da je neminovno da se dotaknemo i priče o kamionima. Ali ne pričamo direktno o tome, pričamo o sferi koja je vezana za to, a u pitanju je sales, odnosno prodaja. Šta je potrebno za uspešnog prodavca, koliko kamiona godišnje morate da prodate da biste se smatrali uspešnim i uopšte kakva je situacija trenutno na marketu i ovde u Americi. Naravno, pričali smo i o relacijama i o životu u Americi i u Srbiji i o svim interesantnim stvarima koje nas danas dotiču. Zato u ovoj epizodi imam jednog posebnog gosta. Ono što mi je posebno drago kada je podcast Only in America with Mina u pitanju je to što od sada imamo i partnera. U pitanju je Omega Equipment Sales. Do sada ste ovdje mogli da kupujete kamione, a od sada ćete moći i da ih iznajmljujete. Osim kamiona imate da nađete veliku ponudu i prikolica, tako da u zavisnosti od toga šta želite, veće ili manje kamione, semi-trucks ili box trucks, Omega će biti pravo mesto za vas. Čuli ste u samoj najavi o čemu ćemo da pričamo i naravno kada govorimo o Čikagu ne možemo da izbegnemo priču o kamionima i negde je i to došlo na red. Zato je moj današnji gost Zoran Božović iz Omega Equipment Sales i kada govorimo equipment to znači oprema, kada govorimo sales to znači prodaja, da prevedemo na naš lep srpski jezik, što znači da se ti, Zorane, baviš prodajom kamiona, prikolica i ostale opreme i dobar dan i dobrodošao. Hvala Mina, dobar dan. Drago mi je, hvala tebi na pozivu, drago mi je što smo mi kao prva tracking kompanija, tracking kompanija iz tracking industrije kod tebe u podcastu i hvala još jednom na pozivu. Naravno. Kao što sam rekla u samoj najavi kada govorimo o Čikagu, prosto ne možemo da izbegnemo te teme jer je veliki broj naših ljudi vezan za to i uopšte za transport. Tako da ću na samom početku da te pitam s obzirom na to da market taj trenutno sa kamionima nije baš najsjajniji, što se negde vidi po celoj ovoj industriji u Americi, čime god ljudi da se bave. Kakva je situacija kada je prodaja kamiona i opreme u pitanju? Da li sve to utiče i na vašu zaradu generalno? Pa mislim naravno utiče trenutno. Market je već nekih 2,5 godine, da kažem, ide na dole, ali sve to utiče na našu prodaju, na broj kamiona i na zaradu i na sve, ali opet nekako ima ljudi koji kupuju, radimo na tome da dobavljamo nove mušterije, da se posvetimo i starim mušterijama i naravno i cene kamiona padaju i sve što se tiče, da kažem, trackinga, kako je market lošiji, svima nam je, da kažem, teže, ali opet imamo ljudi koji dolaze, koji kupuju, koji nisu možda bili u mogućnosti da kupe u onom dobrom marketu kad je bio taj čuveni dobar market, što nisu imali prilike tada da kupe. Mi gledamo sad, na primjer, i njima da izađemo u susret i većim kompanijama. Sada je equipment manje više dostupan svuda. Malo više imamo problema, mislim nisu problemi, ali da nađemo finansiranje customerima, zato što su banke, da kažem, svoje kriterijume su podigle, malo više traže down payment. Hoće oni jednostavno da se osiguraju i kroz kamate, i kroz down payment, kroz sve te neke stvari, ali generalno radimo, ne mogu da se žalim, iskreno nije kao što je bilo, ali dobro. Tužno je to što su se mnoge kompanije, vama je dobro, a ti ćeš nam posle i pričati, pošto to jeste negdje tvoja sfera, da se ne bavite samo transportom, već se bavite i prodajom opreme i kamiona, tako da i kad taj deo sa transportom ne ide baš najbolje, vi imate i ovu drugu sferu u kojoj i ti jesi kao prodavac. Mislim da je lepša govorim prodavac, malo je onako rogobatnije za sales, tako da znaš prosto ispoštovanja i prema našem jeziku i generalno ljudima koji nas slušaju, ali činjenica je baš to za banke što kažeš da smatraju vrlo rizičnim biznisom ovdje, tako da retko daju neke kredite i neke povlastice za ljude koji su u tome. Pa kako si ti završio u prodaji? I pre koliko godina si došao iz Srbije? Pa došao sam 2016. na program na Aljasku. Bio sam gore 4 mjeseca. Radio sam manje više kao i svi naši kad dođu, housekeeping, čišćenje soba, pranje sudova, neke najniže, da kažem, poslove u tom trenutku koje bi mogli da dobijemo na programima. Jesmo da kažemo koliko si godina tad imao? Može. Koliko? 22. Sa 22 sam došao. Izvini, lažem, 23. 22 sam napunio pa sam došao.
Sa 23 godine sam došao, to je bilo 2016. Naravno, radio sam gore, meni je cilj posle toga bio Chicago, naši ljudi. Mislim, Amerika generalno mi se svodila na to da dođem ovdje u Chicago. Kada sam se vratio, počeo sam raditi u američkim restoranima, u našim restoranima i posle toga me put odveo u trucking, kao manje više i većinu naših ljudi. I počeo sam da radim za jednu našu leasing kompaniju, rentanje prikolica, leasing prikolica. Tu sam radio nekih skoro 3 godine i posle sam prešao u Omegu. Tačnije, tad sam dobio poziv od vlasnika kompanije da, pošto on otvorio godinu pre dealership i trebamo neko s kim bih htio da počne da radi od početka. Imao je, mislim, mi smo se znali, nismo se znali toliko dobro, ali znao on za mene, ja za njega kao kompaniju i to sve. I tako smo u jednom intervju pričali zajedno i eto, dogovorili smo se da krenemo da radimo zajedno. Tačnije, on je tada imao i leasing kompaniju, ali manje više usredsredili smo se na to da budem deo dealershipa. Naravno, sad mi imamo i više departmana, brokerage, tracking kompaniju, leasing i equipment sales. I ja sam eto tu završio u equipment sales. Samo znači da napravimo razliku za ljude koji ne znaju. Kada kažeš leasing, to znači da samo da se daje na lease, odnosno oprema i kamioni se koriste, pa se posle isteka ugovora vraćaju, jel tako, a oprema je trajno. Da, to je manje više isto kao rentanje, samo što, da kažem, kad je renta u pitanju, to je nešto bez ugovora, kad je leasing, to je nešto, da kažem, na godinu, 2, 3 ili više. Da kažem, vezan je čovjek, tu su obično jeftinije cene, ali je ugovor tu neki da se malo na veći neki vremenski period koristi ta oprema. Ja to stalno mešam, meni je to bukvalno uvek isto kad me pitaju kada si uzela na ovaj ili onaj način nešto, bukvalno lupim nešto i molim Boga da je to. Da, samo rental je obično bez ugovora. Danas uzmeš preko sutra vratiš, leasing, potpiše se ugovor na 2, 3, 5 godina, nebitno. I to je jedina razlika. Manje više slično je, da, vraća se oprema, jasno. Mislim, to je i dogovor u tome čije je održavanje, nebitno kamiona, prikolica, šta god da je, da li je od customera, da li od nas kao kompanije. To je i u leasingu i u rentalu je manje više isto. Samo eto vremenska razlika je to što je samo naziv drugačiji zbog vremenske razlike. Da li će biti i na kraći vremenski period ili na duži vremenski period. Jasno. A kako uopšte si se ti tu pronašao? Da li te neko potapše po ramenu i dođe i kaže ajde ti Zorane dođi ovo da radiš, bit ćeš u tome dobar, ili si ti negde želeo da se oproda? Jesi znao da imaš neke veštine i neke sklonosti uopšte ka prodaji? Pa iskreno nisam nikad razmišljao da ću da budem u salesu. Uvijek sam nešto mislio da ću raditi neki posao, da ja nešto napravim i da se neko tome nešto, da kažem, ne divi, nego da je to moje, da ja stojim iza toga i to. Nisam iskreno razmišljao nikad da ću biti u salesu, ali kad sam počeo da radim u toj prethodnoj kompaniji leasing, rentanje kamiona, nekako sam, mislim, osjetio, nije da sam sad osjetio da samo tome pripadam, nego nekako mi je ležalo. Bio sam nekako, mislim, u salesu najbitnije da budeš iskren sa ljudima, da nema neke laži, jer mnogo se čovjek, da kažem, kad ja tebi nešto obećam pa ne ispunim i to godinama kako ide, da kažem, završio si u toj sferi. Tako da mislim da je preporuka i za druge ljude da je bolje biti što iskreniji, da možeš da gradiš neki relationship, neko prijateljstvo sa klijentima, jer ja imam dosta, na primjer, klijenata koji su mi i drugari i prijatelji, a nismo se, na primjer, poznavali pre saradnje. I eto tako odveo me taj put na to da radim prodaju i mislim da sam se tu pronašao. Sad ne kažem da ću ceo život možda to raditi, možda da, možda ne, ali eto, tu sam sad, ne planiram da menjam. I eto, volim da ovako nešto drugo radim, u smislu da napravim neku stvarčicu, nešto, ali to je po strani, da kažem, side, mislim, nije posao, nego da kažem hobi, da nešto drugo popravim, sredim, uradim, napravim, ali to je nešto što je po strani, ali glavni posao kao posao mi je trenutno prodaje. Sad, kad si pomenuo upravo taj deo gde
dolaze ili mogu da se dešavaju neke neprijatne, uslovno rečeno, situacije ako dolazi do lažnih obećanja i da li misliš da to jeste, bez upiranja prstom u bilo koga, ali tipično za naše ljude, da ti pre svega ovde obećaju nešto za što nisu sigurni da mogu na duže staze da ispune? Pa mislim da ima toga dosta i među našim ljudima, među Amerikancima generalno ima dosta toga, ali ja to na primjer ne preporučujem kao osobama koji se bave salesom. Nebitno da li je to što se tiče kamiona, prikolice ili šta god drugo. Jer nama se, na primjer, meni se dešava neka situacija da nešto kažem i da znam to jest da je 50-50 da li ću uspjeti to da uradim i onda što pregledam da, na primjer, to nekako iznevelišem da vratim na nešto da ja, na primjer, nisam siguran da ću ti to u tom vremenskom periodu. Mislim, neka to i ne zavisi od nas. Kad kupamo novu opremu za rentanje nešto, mi pričamo naprijed sa customerom. Ok, dobit ću, na primjer, u julu. Dobit ću tad i tad kamione. Meni kamioni kasne, što nije do nas. To je do fabrike, do drugog dilershipa koga mi uzimamo. Da. I onda mi konstantno imamo, mislim, nije tu problem. Ja tu ne smatram sebe krivim. Drugo je, na primjer, kad ja prodam kamion i kažem, na primjer, ovo ti je super, a znam, na primjer, da nije super. Generalno to, da kažem, izbjegavamo, nego navadim primjer. I onda kad nama, na primjer, kasni ekvipment, i onda svaki dan se čujemo sa customerom, svaki dan je danas sutra, danas sutra. Da, ispada da si ti taj u lancu koji je neiskren. Da, mi zovemo, na primjer, osobu od koje mi uzimamo ekvipment, svaki dan mi njih, da kažem, smaramo, onda nas customer zove i onda sve ide u krug, tako, ali na to mi ne možemo da utičemo. Sad, da se vratim na temu, što smo pričali, da budeš iskren, u smislu, ja na primjer volim, meni se dešava da dođe customer na jardu, da pogleda kamion, da kupi. Ja gledam i sitnicu, na primjer, koju ja znam, na primjer, nek su rikep gume na kamionu. Ako čovjek ili ne zna ili ne primijeti ili nešto, ja volim da mu kažem. Taman izgubio sale, ja volim da mu kažem da ne bi ja došao u problem posle, da me zovne, brate, rikep su mi gume, što mi nisi rekao. Mislim, to su neke stvari koje su vidljive i koje čovjek treba i da zna i kad kupuje kamion i sve, ali dešavalo mi se i slikam čovjeku da neviđeno kupi, slikam mu da nema frižider i sve i onda, brate, što mi nema frižider? Mislim, niti je negdje navedeno, niti je, i zato od tad sam se opekao par puta i onda volim da kažem, nema to. Iako i slike to pokazuju. Da, naglasim, taman izgubio se, ili iskreno volim više to da uradim i da budem čisti, da mi se taj customer vrati sutra, nego da žargonski kažem nekom uvalim kamion, što je nikako ne preporučujem zato što to customera se izgubio sigurno za dalje neki period. Mi imamo dosta customera koji nam se vraćaju, s kim radimo godinama i nama ljudi pričaju njihove planove, planiram sljedeću godinu kupim toliko kamiona, toliko i ti odmah u glavi imaš da planiraš tom čovjeku, znaš otprilike šta kupuje, koliko novih, koliko polovnih, koje godište, otprilike znamo šta ko kupuje od tih starih customera i trudimo se tako da njima nadomestimo to što je njima potrebno za sljedeću godinu. Da, što planiraju da izgrade. Da. A ja baš mislim da je tipično za naše ljude, bar koliko ja imam iskustva ovdje, da su spremni isključivo naši, da nisu toliko precizni u smislu da hoće da ti kažu bilo šta, da bi ti prodali mačku u džaku, stvarno, čast izuzecima, eto, upravo zato danas pričam sa tobom jer nisam čula nikada za vas kao Omegu da vam se dešavaju takve stvari. Mislim, uvek ima nezadovoljnih kupaca, naravno, ali ako se neka situacija konstantno ponavlja, onda očigledno nije do kupaca, već je do te kompanije sa jedne strane, a sa druge strane mislim da su Amerikanci generalno dosta precizni, da baš onako neće da idu mimo nekih dogovora, ugovora, obećanja, kao da to neće da prekorače. Zato mi je drago što pričamo uopšte danas. Mislim da ste jako, bar na osnovu ovih nekih komentara drugih i preporuka da se baš fair što se ove sfere tiče i uopšte tog poslovanja. Šta je ono kakav ti prodavac želiš da budeš? U dogovoru, u razgovoru sa klijentima, sa kupcima, kako želiš sebe da predstaviš i šta je ono što ti forsiraš kao način rada? Pa ja mislim iskreno da, ja to gledam kao na primjer dve vrste salesa, da čovjek postoji taj agresivni sales u smislu da kad dođem, ja sam i išao po kompanijama od vrata do vrata, što je za nas malo je, da kažem,
ti uđeš u, ne znam, 10 kompanija danas i ti u svaku misliš joj šta ću ovdje, joj isterat će mi, joj ovako, joj onako i onda sam sebi nabijaš neki pritisak koji je bespotreban i nekako smatram da taj agresivni sales, kad dešavalo mi se da budem sa kolegama, sa nekim ko radi agresivni sales i da dođemo kod čovjeka i da ga pitamo, ne znam, da li ti treba, dajem primjer, insurance za kamion, on kaže ne treba mi, i onda prodavac nastavlja, ja sa kim radiš, ne treba mi, hvala brate, imam neki posla, radim nešto, ne brate, znaš, samo da ti javim. Da. Još 5 pitanja, i ne odustaju, jeste. I onda smarate tako, pričati jedno te isto par puta, pitate neka pitanja, da li je taj čovjek imao, na primjer, danas problem, da li je imao eksident sa kamionom, da li se nešto njemu desilo, njemu jednostavno nije do priče trenutno za taj insurance i kad ga taj prodavac konstantno pita za nešto, dođe malo u neprijatnu situaciju. Sad ja gledam da izbjegnem maksimalno koliko mogu taj vid prodavanja, da bude nekako neka blaža varijanta, neki relationship, da se izgradi odnos sa customerom. Meni je skroz da odem do kompanije i sve, da se vidim sa čovjekom, popričam, da ne budeš napadan, ostaviš svoju karticu, javiš mu se, dođeš i za 15-20 mjesec dana, nebitno, dođeš ponovo, bio sam u prolazu pored zgrade, vrati samo da se javim, iako si u tvojoj glavi je to da mu prodaš, da. Ali kao, da ne bi sad kao navaljivao nešto, možda čovjeku ne treba, nebitno, mogu, znaš, samo da se javim, kao, brat, dobri smo ovo, Da. I onda, otprilike, taj neki vid prodaje. I naravno, mislim da kroz taj vid prodaje se gradi neko prijateljstvo i neki odnos za naredno. Jer ima tih kupaca koji će ti kupiti jednom i blokirat će te, neće više neće više da trpi taj pritisak, na primjer, od tebe i to, ako mu se ne kupuje. Mislim, ja sad kad stavim sebe, kad ja kupujem nešto, meni ne volim da me neko, na primjer, pritiska. Tad ili ću da odustanem skroz ili ću da kupim nešto i da završimo priču. I onda zato verovatno sam ja personalno takav, verovatno ja gajim taj neki blaži sales, da kažem, neagresivan i onda me to vodi iskreno ka dobrim rezultatima. Je li imaš uopšte do sada, od kad radiš u Omegi, da li znaš koliko si kamiona prodao? Jel vodiš uopšte tu evidenciju? Pa vodim, ali... ako nećeš da podeliš, mislim, ja kao ja ili... Ti kao ti, da. Pa... I uopšte, ali imaš kao te neke lične stavove koje staviš pred sebe na početku godine ili na početku meseca ili kako to, koji ti je cilj u nekom periodu koliko želiš ti da prodaš? Da, pa mislim 21. i 22. godina su bile nekako godine koje ne mislim da su da će se ikada ponoviti. Da, i da će se ponoviti, da su merodavne da ja kažem, prodao sam, ne znam, za 2 godine 800-900 trailera. Mislim, u tom trenutku sam ja mogao, na primjer, i da prodam 3000, ali nisam mogao da dođem do ekvipmenta, ali zato mislim da te neke godine nisu baš mjerodavne, ali ovako generalno za neku običnu godinu mislim da je meni se, prošle godine, ako se ne varam, nešto oko 96-7 kamiona, mislim, i prikolice, iskreno ne znam, 150 do 200 možda, otprilike. To je super. Da, to mi je za neku prošlu godinu. Sad ovu godinu još uvijek ne znam, nisam vodio evidenciju, ali mi kao prodavci bi voljeli što više da prodamo mjesečno, ali mislim da sad to je neki broj od između 5 i 10 kamiona mjesečno, što je sasvim korektno. A sad da te pitam, je li ima moment negde gde te, ne mislim sad kao tebe direktno, gazda da pritiska, ti si očigledno već dokazan u ovome, ali gde prosto od tebe mogu da očekuju više i tvoj ostanak u kompaniji može da zavisi od toga. Ne govorim generalno o Omegi, već da li je to praksa u kompanijama da od rezultata koji prodavac ostvari, da njegov sam ostanak u tom biznisu može da zavisi? Pa mislim, to sve zavisi od vlasnika kompanije, kakvi su njemu planovi. Sad, meni se to desilo u prethodnoj kompaniji da nisam sam video neki napredak. Svima je nama cilj i pored zarade da kažem, hijerarhijski malo rasteš, ali ja tu u prethodnoj kompaniji nisam video taj neki put koji bi mene odveo, na primjer, u neku tu veću, da kažem, stazu, ali tad se i otvorilo, kao da se nešto namestilo, otvorilo mi se da počnem u ovoj kompaniji, počeo sam kao prvi,
kad je vlasnik Omega otvorio dealership. Prvi prodavac. Da, prvi sam počeo da radim uopšte sa njim. Mislim, mi smo u tom trenutku imali čak što više par zaposlenih i onda sam ja radio od početka od prvog onog stepa kad se kupi kamion do posljednje kad se procesuje kamion. Sve sam sam radio. Mislim, mi nazvajte zajedno. I eto, na primjer, on, bar što se meni čini, mislim da imate planove za mene i sutra da se otvori druga lokacija, treća, peta, da mu ja budem otprilike neki prvi čovjek tu koji bi to sve vodio. Očigledno čovjek vide u meni nešto da može da računa na mene. Ali sad opet kažem, sve zavisi od vlasnika do vlasnika. Da li te gleda, da li je kolika je kompanija, da li te gleda kao broj ili te gleda stvarno kao radnika, kao porodicu, kao... Da, to najviše znači. A i prosto to što si rekao, neke kompanije ti one ti same ne daju mogućnosti da se ti tu širiš. Ili nema dovoljno opreme, ili nema prave opreme, ili sistem funkcionisanja nije tako dobar da ti kao i prodavac tu možeš da funkcionišeš i da zadovoljiš mušteriju možda na pravi način u tom smislu da im daš, odnosno da im prodaš ono što oni traže. Tako da nije uvek samo do tog prodavca, ali tebi je dobro onda ako nemaš taj pritisak sa strane da ti direktno od učinka zavisi ostanak tu, jel tako? Pa da, mislim, naravno što se učinka tiče. Dokazao si se do sada. Da, ako mi, na primjer, što se učinka tiče, ako mi nismo zadovoljni novčano, mislim, zaradom, normalno je da će čovjek da proba da menja nešto, da menja drugu kompaniju, ako treba i ceo posao, da pređeš nešto drugo, mislim. A što se tiče, ponovo se vraćam na to, za vlasnike kompanija, naravno, sad ne mogu ja da kažem nekome, ja kod tebe ne mogu da napredujem za 2 godine, i onda ću da dam otkaz. Mislim, tom čovjeku možda ne treba, možda on ima nekoga na toj poziciji komu je godinama tu, što je normalno. Mislim, ali tu nema normalna stvar. Ok, ja tražim sebi svoj put, taj neko traži sebi svog novog radnika. Mislim, kao ja sam, na primjer, radio u restoranu 3 godine, otprilike 3 godine. Ja sam to, na primjer, prestao da radim jer ne vidim sebe ceo život. Nemam u planu da otvorim restoran sutra. Nisam u tome nisam vidio sebe da se bavim tim biznisom ceo život. I onda, eto, normalno probam nešto drugo. Sad sam se trenutno zadržao na prodaj. Možda da je meni prodaja bila teška, loša u prvi par godina, možda bi ja i to, da kažem, zamenio. Mislim, normalno je da čovjek ide da traži sebi otprilike put i posao koji voli da radi ili se osjeća lepo, barem u tom poslu. Ovo što si malo pre rekao da je važno sa kupcima ostvariti relationship, odnosno vezu i povezanost. Da li je to moguće i na koji način ti to radiš? Pa jeste, mislim da jeste jer imam stvarno dosta primjera da sam upoznao čovjeka u poslu i da smo se kasnije skroz združili i da smo faktički postali drugari, prijatelji, šta god. Mislim da je to ok. Sad kažem opet, ne mislim s onim agresivnim salesom da čovjek može to da, možda i može, ali ja iz moje tačke gledišta mislim da ne. Sa tim agresivnim salesom da se ti na dugoročno tako sprijateljiš sa nekim. Ja opet kažem, ja radim taj neki sales gdje ja gledam da se sprijateljim sa čovjekom za ceo život i ne ljutim se ja sutra kad neko ne kupi kod mene. Imao sam primjera da je... Sigurno se ne ljutiš. Sigurno. Okay. Da je dečko kupio od mene kamion, zvao me, možeš li mi pomogneš, kvari mi se kamion, ne mogu, dobar market 21. gori. I nama u tom trenutku izađe jedan kamion iz Omege, tačnije htjeli smo da prodamo jedan kamion koji je u tom trenutku bio nešto, da kažemo, 150.000. Meni je izgledalo to skupo u tom trenutku. I ja ga zovem, rekao, imam taj kamion, ta miljaža, ali rekao, cena je ta, ne mogu ništa da uradim, nema kamiona, svi traže kamione, mogu otprilike da ti rekao, pomognem nešto što možemo mi da sredimo oko kamiona, ako nešto treba da zamenimo za free ili nešto, ali rekao, što se cene tiče, ne mogu da uradim. Meni to u tom trenutku baš sam se osjećao malo glupo i pričamo o polovnom kamionu i ispostavi se da dečko je kupio kamion, počeo da radi, počeo da pravi pare sa tim kamionom, sve, Bogu hvala, poslužilo ga kako treba. Da bi kasnije, posle 2 godine, on htio da kupi drugi kamion i traži jeftiniji kamion, koji ja nisam imao u tom trenutku. I on je kupio od drugog dealershipa, nije bitno. I zove me, izvinjava mi se, izvini što nisam kupio tebe, izvini, joj, glupo mi, joj. Mislim da nema potrebe za tim, jer
jer ja, učinio sam njemu u tom trenutku, znam sigurno da će on kupiti sutra, ja u tom trenutku nisam ja imao... Niste imali taj koji on tražio, da. Nisam imao taj koji njemu baš odgovara, što je skroz ok. Da sam ja imao, da je on učio na drugu stranu, ok, opet, što se kaže, nema ljutiš, ali to je što je. Čovjek bira sa kim će normalno da radi i mislim da u našem poslu ne treba da se ljutimo da na nekoga što ode da kupi. Naravno, pokušamo što je do nas da izgradimo taj odnos za dugoročni biznis, ali mislim da nema potrebe za nekim egom da se čovjek ljuti ili nešto jer mislim da to ne može ni sutra. Da, manje više svako će od njih opet sutra nekada se vrati kod tebe, ali ti ako staviš barijeru da nećeš da radiš sa njim, da nećeš da kupuješ više, to je da prodaješ njemu, mislim da ne vodi ka dobrom. Da, prosto si u takvoj situaciji da kupac uvek jeste u pravu i da kad god hoće da dođe da ga ti dočekaš širom raširenih ruku. Da li si imao neku situaciju koja ti se dogodila onako da si mislio da je done deal, da je završena priča i da je gotovo, da si već u svojoj glavi imao da je neki kamion ili prikolica da si ih prodao, ali na kraju da se izjalovilo ili zbog nečega da nije došlo do kraja, kako treba? Pa jesam, iskreno dešava se. Mislim, tu nekad utiču i banke, da nije, mislim, da nije ni do kupca, da nije do nas, da se nešto, da kažem, sa bankom izdešava da banka ne zatvori deal do kraja, pa izgubimo na taj način, a nekad se dešava i da čovjek jednostavno dođe, dogovorimo se za kamion, dogovorimo se za cenu, dogovorimo se za sve i on uzme, naravno banka uzme par dana da što se finansiranja tiče i svega i da on za to neko vrijeme ode u drugi dealership, pogleda drugi kamion i da kažem izviniti se ili se predomisli ili šta god. Mislim i u tom trenutku, opet kažem, ne možda se ljutiš na čovjeka, čovjek je kupuje svojim parama, može da kupi šta god hoće. Ja sam tu šta mogu ja da mu pomognem i da ga, da kažem, nagovorim da kupi od mene, ali ne mogu sad ja da se ljutim na svakog customera koji ode u drugi dealership. Nismo mi jedini, normalno. Ima čovjek da radi to jest čovjek treba da radi sa kim mu je ok, sa kim i gdje njemu odgovara equipment. Jer ja iskreno i ne volim da dođem, da mi dođe customer na yardu i da mu kažem ovaj kamion, samo ovaj kamion i onda posle ne daj Bože nešto se desi sa tim kamionom i ja sam izgubio poverenje kod tog čovjeka za ceo život. Jer mnogo je lako da ti izgubiš poverenje u ono što si gradio i godinama. I da ima ljudi da mislim, čast izuzecima, ali ima ljudi, na primjer, i da mu činiš i jednom nisi u mogućnosti da mu učiniš. Ne valjaš. Da, gotovo. Trajno, jeste. A šta je tebi važno u tom odnosu kada uopšte funkcionišeš sa potencijalnim ili trenutnim kupcima koji imaš? Šta ti je važno kakva vrsta veze postoji između vas? Kakav ti je utisak važno ti konkretno da ostaviš? Pa ja želim samo da taj kupac od mene, to jest da on zna da sam ja uradio sve što je do mene, da on uzme kamion. Naravno, sad se dešava o polovnim kamionima, na primjer kamion 400-500 hiljada milja. I čovjek dođe kod mene i pita me, je li 100% ispravan? Mislim... 100%, da, jeste, da. Ne znam, mislim, iskreno nikad nisam rekao 100%, čak su mi ljudi pisali preko poruka i na poziv i na sve, je li 100% ispravan? Mislim, ne znam, dođi pogledaj. Meni se evo desila baš pre neki dan situacija. Čovjek je dobio approval od banke, hoće da kupi kamion i kaže mi, ok, možemo da krenemo proces zatvaranja. Ja rekao, ne možemo dok ne dođeš da pogledaš kamion. Jer je na neviđeno htio čovjek da kupi. I rekao, dođi, znaš, ok, ako on meni potvrdi 2 puta preko telefona, ne treba da gledam sve, ok, naravno, idemo dalje i to je to. Ali ja hoću da probao sam sa njim da dođe na yardu, da pogleda kamion, da pregleda sve, jer možda meni nešto ne smeta što bi njemu smetalo sutra. I onda mi je lakše da ispravim to sad na početku, nego kad banka uplati pare, kad se proces kad se sve završi i onda to i to mi nije dobro, to i to nije dobro. I u tom trenutku smo ili nastavljamo rad zajedno ili ne nastavljamo. Koliko ja mogu da izađem u tom trenutku njemu u susret, ok, ali na primjer nekad neko traži nešto nerealno, to sam htjela te pitam, da. Možda je to malo i taktika nekoga, ne kažem da jeste, ali možda je taktika nekoga, jer kad je dan deal ti moraš da mu zameniš neke sitnice da bi se to procesuiralo do kraja, da se sve završi i onda da kažem imate u šaci. I onda ja to ne volim iskreno tako da radim, dođi, pregledaš, odabereš, izabereš, provozaš. Ako treba 5 puta da dođeš, 5 puta ću ja doći, nije problem, ali želim iskreno da customeri vide.
Dešavalo mi se iz Kalifornije, mislim nisu ni naši ljudi u pitanju, drugih nacija, nebitno, i kupi preko telefona faktički kamion iz Kalifornije i onda dođe i ima, to mi se ne sviđa, to mi je ovako, to mi je onako. I onda sam gledam maksimalno to da izbjegnem taj konflikt, jer ne želim ni da uvodim svoju kompaniju u neki dodatan trošak, jer nije tu sad... Nije ništa besplatno, svaki naravno, taj korak, mislim, vrlo košta. I mi imamo naših troškova i naravno kad se stavi neki deo na kamion, mi mora kupimo taj deo, nije to, da kažem, palo s Marsa. Da. Tako da, eto, to je neki... zato mislim da mi je važno da customer razume mene, da mi veruje, jer ja maksimalno koliko mogu da pričam istinu, da ne želim nikako da se provlači, na primjer, nešto, da probam nešto da sakrijem, jer to sve nekako kasnije ispliva na videlo i ne pokazuje dobre rezultate. Okay. I zato mislim da mi je najvažnije što se tiče klijenta i mene, da imamo neko međusobno poverenje. Da kad ga ja pozovem, imam kamion taj i taj, da on ne misli ovo opet nešto ne mogu da prodaju ili ovako ili onako, nego da iskreno zna da je to kamion koji ja želim da on kupi. Jer ja znam, na primjer, da bi se on ponovo vratio sutra, preko sutra, šta god mu treba. Jasno. A sad malo pre kad si rekao da su neki zahtjevi nerealni, da li to može da se dobro, ne bih sad samo da se veže za naše ljude. Da li misliš generalno da ljudi koji kupuju polovne kamione od 400-500 hiljada milja, da su generalno nerealni u svojim zahtjevima i uopšte da li ima takvih, pretpostavljam da i kakve su to situacije? Da, pa ima. Mislim, ima... Kažem, opet ne radimo mi samo sa našim ljudima. Tu ima dosta i Evropljana, dosta čak imamo iz Kirgistana, Uzbekistanci, baš ima njih dosta u tom biznisu. Najmanje Amerikanaca ili... Pa mislim da ima Amerikanaca, ali... Da ne kupuju kod njihovih djela. Iskreno mislim da vole da kupuju kod njihovih, da. Možda i zbog našeg akcenta što se engleskog tiče, možda i zbog poverenja, možda zbog papirologije, sve koji... Ne znam, nekako mislim da više veruju svojim ljudima. Ali ovako generalno Evropljani, dosta Rusa tačnije ima i u biznisu, Moldavija, Ukrajina, baš dosta, otprilike ima ih pa da kažem, kao što se naši bave trackingom, mislim da tako i tih nacija ima dosta. I sad kad pričam, ne pričam samo za naše ljude, dešavalo mi se da dođe čovjek na jadu i 3 puta, što ja i volim, dođe 3 puta, prečekira kamion, sve šta on misli da njemu odgovara i kaže mi, na primjer, ok, kad ja izađem, ja ću te sad smaram, na primjer, da ti, da sve što mogu da uradim, da izvučem iz tebe, ali kad ja izađem na ona vrata, što se, mislim, na kapiju, ja posle tebe ne zovem nazad što se tiče ovog kamiona. Da li se on pokvario za 15 dana, da li za 3 godine, ja i ti smo završili. I čovjek mi tako otvoreno kaže, što je i normalno. I meni onda, da kažem, puno srce u smislu i da me zovne, ja ću njemu, ako mogu, da pomognem ponovo. Ali ima, na primjer, i ljudi koji te zovnu posle mjesec dana, 2 mjeseca. Godinu dana. Dešavalo se i to. I da kaže, desilo mi se to i to na kamionu, brate ovako, brate onako. Mislim, mi to naravno ne možemo da utičemo. Ja dosta puta i savjetujem ljudima da dođu sa mehaničarom, nebitno, dođi, pregledaj, prečekiraj kamion. Znači može to da se uradi, da se dođe kod vas? Naravno, mi dajemo i kamione, na primjer, da se oteraju u drugu šapu, što je njihove pare, oni mogu da rade s parama šta hoće, da kupe gdje god. Što se nas tiče, ja ću da mu izađem u susret, da mu pokažem kamion, da kažem da ga ugostim i njega i mehaničara njegovog i da dođu da pregledaju i da oteramo zajedno kod njegovog mehaničara. Nije nikakav problem, ali ja samo ne mogu, na primjer, baš to pitanje da li je 100% ispravan. Ja ne mogu da garantujem za kamion koji je 400-500 hiljada, ne ja, nego ne može ni njegov mehaničar, ne može niko da garantuje da je to skroz ispravan. I onda, eto tako pokušava, na primjer, da ti kaže da te, obećao si mi, rekao si mi, jesam... Da, kao da si mu ti garancija za to. Pa, bukvalno, da. Moram da, izvini što te prekidam, moram da onako napravim one... zvezdice, one disclaimere, da objasnimo ljudima šta je jarda, šta je shop, šta je bukvalno sve to, zato što se koristi gomila ovih izraza koji šalim se već da prosto je lakše tako pričati i komunicirati, znam, jasno, da stavit ću objašnjenje. Ja sam sad i kad sam bio, na primjer, u Srbiji, pričam drugarima šta radim. I sad meni je nama ovdje lakše, ok, mi pričamo srpski jezik, nije sad da smo se mi nešto, da kažem, da smo prešli, da smo Amerikanci ili nešto, ne, nego meni je lakše.
u tom poslu prosto je Da, lakše. meni je lakše da kažem trailer jer se to provlači svaki dan nego da kažem prikolica. Prikolica, Lakše mi da kažem delivery nego da idem da, znaš, Istovar, da. ili da dođeš nešto za pick-up, znaš, nego Da, idem da jest. uzmem ili tako da ima tih dosta nekih ili jarda, na primjer, lakše mi reći jarda nego Kako bi preveo? ne znam ja kako da nazovem sad mesto gdje su parkirane prikolice. Da. Mislim, to su neke stvari, ja kad njima tako kažem, oni, joj, kako si se amerikanizovao, mislim nisam, nego mi samo jednostavno tako koristimo te neke reči koje su lakše nama za razgovor. U ovom poslu, ali iskreno hoću ti kažem kad gledam neke ili klipove ili neka videa iz Srbije konkretno da sve više primetim da možda i oni nisu svesni, a posebno mladi, koliko koriste izraza koji su američki i engleski, isto u svakodnevnom govoru, posebno dostava hrane, delivery, pick-up i tako te stvari. Mislim da se i to tamo vrlo odomaćilo, samo da možda nisu ni svesni, ali im je lakše da kritikuju nas ovde, tako da znam tačno šta hoću da kažem. Mislim da generalno dosta ljudi tamo više priča engleski nego što se pričalo, na primjer, 50-15 godina. Ja sad, nije za pohvalu, ali došao sam u Ameriku, nisam znao ništa specijalno engleski. Najveći problem sam imao da odem u banku, da, na primjer, da nešto ne zeznem. Ali generalno mislim da tamo dosta ljudi, čak što više i male dece. Ja, na primjer, kad sam se ja susreo kao dete 90-ih sa engleskim jezikom, mislim, nismo imali ni telefone, nismo imali ništa i nisam mogao da se susretnem sa engleskim jezikom. Danas deca pričaju, mislim, Bogu hvala i lepo je što više jezika, što više da deca upijaju i sve, ali mi eto nismo imali taj luksus, da kažem, da učimo engleski od prvih godina. Da, jeste. A znaš što još mislim da je to što je mnogo naših kompanija ovde širom Amerike, Kanade, prosto ljudi koji su se odselili i otvorili su neke poslove i onda dosta sarađuju i sa našim ljudima, otvaraju predstavništva, sestre kompanije, šta god dole na Balkanu i onda oni i rade po tom nekom radnom vremenu, ovom američkom, kanadskom, šta god, a s jedne strane, a sa druge strane zbog prirode tog posla i oni prihvataju jezik, engleski jezik najnormalnije, tako da mislim da jeste i do toga. Rekao si mi ovo što se tiče te prodaje i da nije vezano samo za naše ljude, prosto to koliko su realni ili ne. Ono što me zanima je odakle nabavljate kamione i prikolice koje prodajete vi? Pa mi iskreno gledamo najviše da uzimamo kamione, to jest tako i radimo. Kupujemo, na primjer, kamione od velikih kompanija koji imaju 5+1000, na primjer, kamiona. I sad oni izbacuju svoje kamione, zavisi od policije kompanije, ali izbacuju svoje kamione u da kažem, neko po miljaži, kad dođe, na primjer, 400.000 milja, neko 300, neko kad ističe warranty, neko po godini, neko otprilike. I mi gledamo da uzimamo te kamione kad oni parkiraju 50... Smiješno mi je što kod nekog, kad dođe do 300.000 milja za jednu kompaniju i to kraj, a neko traži baš taj da počne svoj život sa ovim kamionom od 300.000 milja. Nažalost, mislim, takva je situacija. Da pomenem opet. Da, mislim, moramo tako. Vratit se na temu, ali meni je, na primjer, drugar kupovao od mene i mi smo baš pričali o tome. Sad, mi smo kupovali za našu kompaniju nove male kamiončiće i voziš do 150-200.000 milja i onda ja prodam njemu. I mislim, skroz je lik razuman, kaže, ok, ja nemam luksus da kupim sad toliko novih kamiona, ali mogu da kupim ovaj. Ali to je tužno baš, mislim, nažalost, prosto mi tako funkcionišemo da ti to ništa ne znači po tom mentalitetu koji smo doneli, nažalost ili na sreću od dole, da ti je to novo, znaš, mislim, šta. A dok kod njih striktno, kakav god da je 300.000 milja, piše ovdje na papiru da on izlazi iz korištenja i to je to. Pa to. I onda, na primjer, mi gledamo tako kad se radimo dosta sa wholesalerima i onda oni su osobe koje prodaju na veliko kamione i sad mi kupimo, na primjer, 30 kamiona u grupi i to su kamioni koji 99% slučajeva mi ne vidimo, nego dobijamo samo otprilike informacije koliko konja kamion, šta, kako, koje su kočnice, koliki je sliper. To su kamioni koji mi otprilike kupujemo, da kažemo opet na neviđeno, i onda sve to doteravamo kod nas na jardu i prečekiramo ako nešto treba da se sredi, ako ne, ide odmah na prodaju. Hoću kažem da mi prihvatamo taj rizik, da kupamo na neviđeno i da ne znaš da li ćeš uložiti $1,000 ili 5 ili 10.000 u kamion, ali kupujemo takvih kompanija zato što smatram da imaju najbolje kamione, mislim najčistije kamione, u smislu nije kamion menjan
motor nije s aukcije, nije bio u eksidentu, nije, pa da je razlog taj prodaja. Mislim, kad ti ponudi čovjek jedan kamion, a ima 100 kamiona, koja je vjerojatnoća da je taj kamion dobar. Zašto ga baš prodaješ ako je dobar kamion? Zašto baš taj, Da. I onda, zato mislim da od tih velikih kompanija koji izlaze ili iz warranty-a ili miljaža, godište, šta god, kad oni izbacuju, mislim da su to nekako najčistiji kamioni i iskreno imamo baš dobro iskustvo sa njima. Naravno, platimo ih im dosta više nego što je to slučaj da kupiš negdje na ulici neki kamion koji je pokvaren ili bio u eksidentu pa da ga prepravljaš, popravljaš, pa zato mislim da probavamo da plasiramo te kamione jer nam najmanje, da kažem, i nama i customerima glavobolje zadaju. Dešava se, mi kupimo 30 kamiona, 2-3 imaju neki problem, ali u najvećem slučaju su svi, da kažem, ispravni i ok, da nema nešto pretjerano mnogo ulaganja. Ne pričam ulaganja zbog naše zarade ili nešto, da mi ne bi ulagali mnogo para u kamion, jer što više ulaganja ima, to znači da je taj kamion sigurno negdje jeftiniji u nabavci. Nego pričam to prosto što želim da neko parkira kamion koji je ok, da ga mi uzmemo i da ga ja prodam customeru i da on bude zadovoljan. To je otprilike neki plan po kome mi nabavljamo i kupujemo kamione. Vi kad kupite te kamione i kad ih dovezete kod vas, pretpostavljam da ih pregledate što se tiče vaših mehaničara i svega toga pre nego što se prodaje, ali tako i eventualno se popravi što mora se popravi da bi bio spreman za prodaju. Da, naravno. Mislim, svaki kamion prođe kroz radionicu, nije šap nego radionica. Prođe kroz radionicu da šta oni otprilike misle da treba da se zameni. Sad ne može tu da se zameni sad svaki deo koji je, nego eto nešto što je stvarno zamenjanje ili ako kamion dođe sa nekom lampicom, mislim na check engine ili nešto, ako dođe, vidi se, obično to sad sa novim kamionima mnogo ima senzora, mnogo nekih, da kažem, gluposti koje ti naprave tako neki sitni trošak, nešto ali zbog svega toga, naravno, customer ne voli da vidi upaljene dve lampice, upaljen check engine, mislim, ne vole da vide ni kad je ona fuel lampica upaljena, kao što drugo. Tako da mislim da je to najčistiji neki put koji bi mi, da nam customer bude zadovoljan. Jer ja ako kupim kamion koji znam da je bio u eksidentu, koji znam da treba nešto mnogo da se ulaže, tom kamionu nešto fali od samog početka, očigledno. Tako da, eto, to je nešto. Da, ulaze sa lošom energijom u cijelu priču i onda na kraju znam, ne valja, jasno mi je to što kažeš. Da li, što se tiče same, ajde kao da kažemo zarade, pričali smo o tome da naravno zavisi od marketa, u svemu zavisi od marketa, čime god da se baviš i koji god si element u tom cijelom lancu, što se tiče ovog transporta, zavisi i sama zarada. Često se misli da vi uzimate najveći deo kolača pošto ste prodavci. Kako to stvarno funkcioniše i da li je to mit, legenda ili istina? Bar u procentu onako ako može da nam kažeš. Ne, mislim da i to je sad, ne možemo mi sad, nije to stoji zabluda, svi ljudi misle da, baš onaj drugi da zarađuje više od njega, da. Da, svako više zarađuje. Sad oni misle da mi, dajem primjer 22 kamion, kupimo za ne znam koliko para ispod trenutne cene koja je na marketu. Mislim, nije tako, to su par hiljada u pitanju i mi imamo trošak, u smislu trebamo da platimo transportation kompaniju da nam dotera te kamione, trebamo da odvojimo novac za nešto što treba da se uloži u kamion, negdje imaš više, negdje manje, ali pogotovo, kažem opet, sad ne kupamo mi neke, da kažem tako, lom kamione, pa da ga ti uzmeš za mnogo ispod i onda menjaš motor, ugrađuješ dosta nekih stvari, pa da na kraju budeš negdje na plus minus, nego gledamo da kupimo i skuplje kamione, ali da imamo opet kažem, čistije kamione u smislu da gledamo što manje glavobolje da i naš customer sutra ima, a i mi kad nam dođe kamion. Tako da zato mislim da to se radi o par hiljada. U smislu, na kraju ako ti ostane sve, sad dešava se i minus da se ode iskreno, ali 2, 3, 4, 5 hiljada, sve što ti ostane je, mislim naravno, mi sad imamo svi svoj, pričamo o kompaniji, ima svojih troškova, ima tu insurance, ima dostava kamiona, imaš radnike, imaš jardu, imaš svašta nešto.
naravno i mi nešto moramo da zaradimo, ali dešava se, na primjer, sad kupili smo 10 kamiona, jedan nam je greškom došao sa drugim motorom, radi se o International kamionima, to je bilo u dobrom marketu i platili smo 115.000. U tom trenutku su oko 120.000 se prodavali kamione. Mi smo ga prodali za 34.000 pre jednu 6 mjeseci, 7. One prethodne kamione što smo kupili nam je, mi smo profitirali, da li je to 1.000, 2, 3 na njima, ali na ovom smo izgubili čak 80.000 zato što smo nismo ni mi greškom, mi smo kupili 10 kamiona s istim specifikacijama. Oni su nam provukli jedan koji je sa drugim motorom, koji među našim ljudima ne vole ga. Generalno nije se pokazao najbolje. I eto, tu smo, na primjer, te neke stvari nigde mi ne iznosimo da se to priča o tome da ljudi znaju i naše, na primjer, probleme. Zato sam te pozvala u podcast da kažeš koji su vaši problemi. Hvala Bogu, ne dešava se to tako često, ali eto, i taj neko pogreši od koga i mi kupimo. Tako smo imali i problema te 21. 22. kad nismo mogli da dobijemo nove kamione, nove prikolice, polovne, ništa nije mogla se nađe. Čekalo se po godinu i po dana i onda smo tu imali loših reviewa i dosta stvari što opet kažem, ne utičemo mi na to, ali mi na kraju smo ispred customera da kažeš kriv si, brate, naručio sam kamion, treba dođi u julu, nema ga. I mi smo dobili taj kamion tek sljedeće godine ili prikolicu ili nebitno. Tako da eto, i nismo ni mi sad prva ta karika u lancu gdje možemo da uzmemo, što kažeš, najveći deo kolača, nego smo i mi tu negdje, naravno. U sredini pri vrhu. Pa nismo mi još toliko da kažem da imamo sad, 10 lokacija, pa da smo mi ne znam koliko veliki dealership. To je sve 5-6 godina je dealership otvoren i eto, i mi se borimo kao i svi drugi što se bore na početku. Za 30 godina možda to bude veliki dealership, možda mi budemo imali neke druge uslove, druge stvari, ali za sad, eto, i mi smo tu kao i kompanije što se bore od samog početka, znaju i oni kako na početku, a znaju i oni koji sad imaju, 150-200 kamiona, da smo mi, eto, kad smo na početku. Mislim, 5-6 godina u dealershipu pričam da je početak. Zato što to nisu to neke godine u dealershipu da ti toliko imaš nekih konekcija i svega duboko gdje bi mogao da nađeš kamion za neke dobre pare i zato mislim da je to mit, za nas je to mit da se uzima najveći deo kolača, za neke druge ne znam, za nas je mit. Da, jasno mi je. A prosto godine ili dve kao ove koje su loše generalno, ceo market i cijela industrija mogu mnogo da te unazade, da i ako 6 godina funkcionišeš da te vrate 2, 3, 4 godine nazad faktički. Tako da mislim, nikad ne znaš, prosto sve ide gore dole. Znači misliš da može da se zaradi između 2 i 5 hiljada faktički da ostane? Mislim, u proseku, eto. To je neki cilj, da kažem, između 2 i 5. Sad na nekom zaradiš 1.000, na nekom 4. Nema pravila. Sve, kažem, opet zavisi od toga kad mi doteramo kamion, koliko treba ulaganja u taj kamion. Jasno. Naravno i posle toga kad mi pričamo sa customerom, sve zavisi kakav deal mi napravimo sa njim. Možda nama customer uzme veći broj kamiona, pa mi onda moraš da smanjiš i cenu i da smanjiš svoj commission, da bi opet u interesu ti da prodaš što veći broj kamiona. Mi gledamo da radimo, na primjer, na većem volumenu kamiona. To sam tela sad kažem, da. Otprilike gledamo, mislim sad, opet kažem, nismo mi toliko dugo u biznisu, nama je skroz sve preko 250 kamiona, nam je cilj godišnji da prodajemo. Sad, zarada ne mora da bude nešto maksimalna, nego što normalnija i manja zarada, u smislu da okrećemo veći broj kamiona. Jasno. Nama se dešava i neki mjeseci kad su loši, pa kupimo i mi kamione i stoje, ništa se ne dešava. To ne ide u korist ni nama, ni vlasniku, nikome nije u interesu. Ni customerima koji nas zovu često, imaš li kamion, i ja 3 puta kažem imam taj. Znaš, i on se zapita što ti mjesec dana stoji jedan isti kamion. Da li nešto, prva pomisao je da nešto ne valja. Da. Druga pomisao je posle da je to retko ko će da ti kaže napravi menadžer lošu kupovinu pa ili tako nešto, znaš. Da i mi imamo nekih naših, da kažemo, razloga, izgovora
Dešava se, kupiš kamion, nama se desi to što niko, na primjer, i ne razmišlja vjerojatno o tome. Mi sad rezervišemo kamione, kupimo kamione, dogovorimo cenu i sve, nama kamioni stignu polovni, nama kamioni stignu posle mjeseci po dana. Market koliko brzo opada, mi smo planirali taj kamion da prodajemo, na primjer, po 80.000, mi ne možemo u tom trenutku kad stigne kamion da ga prodamo preko 74.000. I onda Ti si automatski u minusu. Automatski si oko nule. A moraš da ispoštuješ. Da. I onda mislim, čak što više moraš da prodaš te kamione, da vratiš pare, da ideš dalje. Da. I onda gledaš, ok, u tom slučaju i minus je prihvatljiv. I onda ideš iz početka, gledaš da kupimo neke kamione gdje možemo da izvadimo taj minus, da se nešto, da kažem, neki balans napravi. Eto, mislim, taj najveći minus nam je bio tih 80.000. Sa što se zarade tiče, mislim, 21. 22. su bile da neke ludačke godine, što ne vjerujem da će se ponoviti, ali i tad u tom trenutku nije moglo to sad. Ljudi vjerojatno misle da se to zarađivalo, ne znam, 30-50.000 po kamionu, mislim, nemoguće, jer i mi smo nekom preplaćivali kamione da bi mi mogli da ga prodamo za neku normalnu cenu, da možemo da preživimo. Znači, negde koja je vaša pointa i šta vam je cilj u samoj Omegi je da nekim korektnim poslovanjem, bez obzira na to što je možda u tom momentu po pojedinačnom kamionu manja zarada, ali da tim nekim fair ponašanjem stvorite dobar odnos sa mušterijama da bi se na veći broj kamiona prosto zaradilo, a ne pojedinačno na jednom kamionu da uvališ nekome prosto po cenu neke veće zarade. Mislim imamo preko 150 klijenata koji su nam često sa nama, svakodnevnica, mi gledamo šta oni traže, gledamo da kupimo to što oni traže, čak imamo i nove klijente koji nam dolaze, Bogu hvala, svaki dan, i gledamo da budemo to fair. Kažem opet, ne moramo mi da zaradimo sad odjednom velike pare na jednom kamionu i da tog čovjeka više ne vidimo. Jasno. Mislim, to nam nije cilj. Cilj je da on bude zadovoljan, da mi budemo zadovoljni, jer meni je lepše da ja prodam nekom za 2 godine, da imam čovjeka za naredne 2 godine, da mu prodajem kamion da zarađujem po $1,002, nego da mu jednom prodam za 5-7 nebitno, razumijem. Mislim, nije nama, eto, to je politika naša polisa kojom se mi vodimo za budućnost. Gledamo što veći broj kamiona, ali opet na našu što manja zarada, jer market je takav kakav je trenutno, tako da gledamo da napravimo što više ljudi da su nam pri našem dealershipu, da kažem. Ja mislim da je to jedino što ima poente ovdje u Americi, da ideš na broj i na to da je sve veće i masovnije, da je mnogo bolje nego da je jedini način da se zaradi nego kao da je pojedinačno i jaka cena i tako to prosto na brojnost. Mislim, ja ne krijem, mi smo prodavali i drugim dealershipima. Znači to automatski taj čovjek koji kupi od nas, znači on mora da preproda za neke pare da i on zaradi. Mi smo prodavali i prikolice i kamione isto drugim dealershipima, tako da to govori o tome da ne možemo mi da napravimo najviše para, u smislu taj kupac otprilike kupi neku cenu koja je trenutno kad kažem kupac, tracking kompanija, oni su otprilike tu gdje kupe negdje kolika je tržišna cena trenutno tog kamiona. Naravno. Sad mi nekad kupimo za neke pare, samo preprodamo i ne vidimo, na primjer, kamion to prođe iz našeg dealershipa u drugi dealership i onda tako i mi negdje kupimo kao da smo druga, treća, peta ruka. I sad gledaš što možeš da kažem da napraviš bolji taj sale, to je kupovinu, sad da li ga prodaš, mislim nama u cilju da mi to damo našim klijentima, naši su prvenstveno klijenti tracking kompanija, ali eto dešavalo se i dealershipi da kupuju od nas, što znači da ne uzimamo mi najveći deo kolača, nego eto Da, jasno. Mislim, prosto ako hoćeš da kupiš određeni kamion ili ti ako ponudiš nekom kamion koji je određeno godište sa određenom miljažom, svako u bilo kom momentu može da ode na internet i da ukuca i da vidi i da ti ne možeš da lupiš, da povećaš tu cenu za 10, 15, 20 hiljada kojih možeš da staviš u džep, već postoji neka realna cena svega toga. Reci mi... Izvini što se prekidam, samo za tu jednu situaciju, na primjer, dosta sad trenutno ljudi oglašavaju kamione na marketplaceu, na drugim nekim, da kažem, sajtovima i sad negdje su i neke stare objave i neko te pozove i kaže ti kako kod tebe je kamion toliko, a evo ja sam video toliko i onda ti nju objašnjavaš ili da je to stari sale. Mislim da jednostavno da nije to trenutna vrednost kamiona. Ok, ne kažem ja da smo mi uvijek i najjeftiniji i najbolji i sve, ali eto gledamo maksimalno što možemo da ispuštamo. Meni se desila situacija, bio sam sa drugarom na samom početku, mislim sad mi je drugar, bili smo kolege, na ovom samom početku ulazim u tracking kompaniju i
njega pita, on je sad imao u tom trenutku dosta iskustva i pita ga klijent kao, pošto ti je kao novi kamion? On kaže 145.000, kaže, brate, 145.000, kao, jučer sam vidio na internetu 130. A znajući da je to naš, on mu kaže kao, pa dobro, ti ga isprintaj pa ga vozi. Da, bukvalno. Pa bukvalno ima mnogo tih nekih stvari koji ljudi vide na internetu i onda porede tebe sa tim, što ne znači da je to uvek, pogotovo na internetu, ne znači da je to uvek ta cena. Da. A jel misliš da ova preporuka od usta do usta ili ta neka lična preporuka iskustva ljudi koji imaju je i dalje najbolja ili misliš da marketing preko društvenih mreža doprinosi obaranju, povećanju cene ili koristi u celom tom krugu i u cirkulaciji svega toga? Pa mislim, bitno jedno i drugo. Bitan je marketing naravno, ali bitno je i od usta do usta, zato što nekako više ti ljudi, sad čovjek kad mi radimo na primjer marketing dosta i kad neko vidi na internetu isto naš kamion pozove, ali on na primjer niti on zna nas, niti mi njega, pa dok se tu izgradi povjerenje, dok se sve kockice slože, a od usta do usta dešavalo se da ljudi dođe, kupio taj kamion, kupio taj kamion, dobri su kamioni, imaš li meni da daš, i onda u tom, da kažem, slučaju mnogo je lakše dobiti taj dan deal, zato što čovjek ima povjerenja, zna da smo mi ok, neko njegov je kupio preko nas, sve se završilo kako treba, njega služi kamion i onda mislim da je od usta do usta, ne mislim važnije, nego da je nekako lakše. Uverljivije, da. Uverljivije, da. Mislim da je lakše zatvoriti deal kad ti dođe neko sa tim da ima preporuku. Sa prethodnom preporukom, da. A šta je to što naši misliš da najviše traže? Pa, misliš... Kakve kamione, da. Okay. Što se kamiona tiče, mislim sad sve zavisi od veličine kompanije. Da. Obično velike kompanije traže non stop samo nove kamione. A što se tiče, da kažem, kompanija sa manjom veličinom kamiona, oni traže obično Volvo i Kaskadije. 90% naših ljudi voli Volvo i Kaskadije. Kaskadiju zbog lakšeg održavanja, jeftinijeg održavanja, zbog više šapa može tačnije... da popravlja radionica. Da, radionica mogu da popravljaju, a Volvo je na glasu. Ja nisam vozio nikad kamion, ne znam kako se ponaša jedan kako drugi, ali eto to iz nekog iskustva sa klijentima, da se Volvo, da kažem... Meni je ovo toliko smešno, izvini Zoki, ali bukvalno svaki, kad vidiš kamion parkiran ovde u Čikagu, iako je Volvo u 90% slučajeva je naš lik, bukvalno. Mislim, ovo moram da sečem zato što zasmejavam tebe, to mi je grozno, ali bukvalno samo mi je onako slika sa Instagrama, naš čovjek šta ima, ne znam, lančinu veliku oko vrata, ima Volva i još dve neke stvari i spremanje za put, našeg dispečera i spremanje za put. Šalim se, izvini. Rekao si Volvo i Kaskadiju. Da, obično Volvo i Kaskadiju. Mislim, ima i rade Peterbilt, rade Kenworth, dosta naših ljudi naravno, ali mislim da je najveći broj kamiona da imaju Volvo i Kaskadiju. Čak što više i mi, mislim, znam da u našoj kompaniji, u našoj tracking kompaniji, da je vlasnik preferirao maksimalno da radi sa Volvoima i zbog, ne znam, udobnosti, zbog svega. S druge strane, nekako je po mom iskustvu i pričanju sa klijentima, mislim da je Kaskadija nekako ekonomičnija i eto, trenutno najviše se prodaju Volvo i Kaskadije. Jasno. A šta je ono što vi... izvini, samo hoću još jednu stvar da te pitam. Znači da po nekom automatizmu veće kompanije naše imaju više para i onda kupuju novije kamione i to jeste neka politika kompanije, a manje možda da imaju u ovom momentu, naravno manje zarađuju i onda da uzimaju povoljnije kamione koji su i polovni. Je li to neka praksa? Pa mislim da iskreno tako ljudi kupuju, na primjer, što su što duže u biznisu, što su veća kompanija, da imaju taj luksus da kupuju, na primjer, odjednom 10 novih kamiona, čak što više i kod banke. Ti kad si velika kompanija, kad imaš istoriju iza sebe i sve, lakše dobiješ kredit i sve, da naravno i to je manja potrošnja što se maintenance tiče, manja vjerojatnoća da će se pokvari novi kamion nego polovan. Ali mislim da je do toga i što pretpostavljam, sad opet kažem, nisam radio u tracking kompaniji i onda mislim da oni imaju, vjerojatno što su duže u biznisu, imaju bolje neke ture, stalne ture i sve i onda mogu da plaćaju te nove kamione, dok neke manje kompanije ili neko ko je na početku
gleda, na primjer, da kupi jeftiniji kamion zato što je manji payment njemu mesečni, Jasno. manja rata mesečna. I mislim da je to neki, da kažem, odnos velikih kompanija koje mogu da priušte sebi nove kamione. Kupuju naravno oni i polovne, nije to, ali sad ne može neko da ima 3 kamiona i da kupi 10 novih kamiona. Da. Jednostavno, niti će banka to da finansira, niti taj čovjek može to da izdrži tek tako. A neko kad ima 250 kamiona, njemu 10 novih kamiona je svakodnevnica, ono bukvalno da kupi. Da. Tako da zato mislim da što je veća kompanija, da oni imaju veći taj luksuz da kupe da kupe nove kamione, a neko, da kažem, što je manje u biznisu i što pliva, pogotovo u sad marketu, gledaju ljudi da kupe taj neki jeftiniji equipment. Naravno, za nas neko zovne, treba mi kamion do 40-50 hiljada, neko traži 80, neko traži nov, sve to zavisnosti od klijenta do klijenta i od otprilike veličine kompanije i kako poslovanje ima, naravno. Jel možeš da mi kažeš koja je sada trenutna cena jednog polovnog kamiona i jedne polovne prikolice? Ajde sad da kažemo, sad je 2024. godina, da je kamion 2022. što jeste negde kao ok. Koliko taj kamion bi trebalo da ima milja ako miljaža nije vraćana? I evo, ti recimo izaberiš taj najčešće što traže sad od prikolica, koje godište i koliko to košta? Pa mislim da trenutno najviše ima tih kamiona 22. sa negdje između 350 do 450 hiljada milja. Opet zavisnosti u kompaniji gdje su vozili. Da li su to bili timovi ili je bio single vozač. Mislim da negdje između 350 i 450 hiljada milja imaju. Što se cene tiče, cena varira da li je kamion još uvijek pod warrantijem, da li ima AP unit, kakvu opremu ima, kakve gume ima. Ali eto da kažem negdje između 75 i 90 hiljada otprilike trenutno je taj kamion. Naravno ti kamioni su bili, opet kad se vratimo par godina unazad, i to razdoblje godišta između, da kažem 3-4 godine star kamion, 21. i 22. su to bile neke nenormalne cene, ali sad je to vratilo se to na neku, mislim da je normala, između 75 i 90 hiljada. A što se prikolice tiče, 20. 21. Ja trenutno gledam, mislim da su prikolice otprilike koje godište, otprilike toliko para. 20 oko 20 hiljada, 21, 21, 2 hiljade i tako otprilike mislim da, naravno starije prikolice koje su 2013. pa i 14. godište, dosta ljudi izbjegavaju da kupe jer imaju problem na utovarima gdje brokerić neće da prihvati prikolicu koja je starija od 10 godina i onda te prikolice još više da gube vrednost. Sad, opet i 21. 22. prikolice su, da kažem, mlade prikolice još uvek i mislim da su isplatljivije u smislu zato što su duplo jeftinije nego nove prikolice, a zamjeniš gume i kočnice i to je opet trailer koji možeš da voziš bukvalno narednih 10 godina, da. pa bukvalno ko nova, ali stvarno ne šalim se stvarno. Pa jest, mislim šta ljudi menjaju tu većinu, ok, imaš ti tu nekih sitnica nešto, ali obično gume i kočnice i naravno ako neko napravi neki damage ili nešto na prikolici pa da mora da se popravlja. Ali većinom su taj potrošni materijal, gume i kočnice i to je to. Da. Jasno mi je. Onako sve su mi te neke stvari koje pričaš onako poznate, pošto ne možeš ovdje u Čikagu da izbegneš sve ove teme i onda je samo bitno koliko su ljudi iskreni koji pričaju o svemu tome. Mislim sad pitanje koje sam ja tebi postavila, gde god da odeš, da li si seo negde da ne znam, popiješ piće na neko naše mesto ili si ušao u prodavnicu ili bilo šta, uglavnom svi pričaju samo o tome, tako da je sve ove teme nemoguće i izbeći. Šta je ono što vi u Omegi sve imate? Ti si rekao, a i znamo da se baviš prodajom i salesom, odnosno na engleskom. Šta je to što je još kod vas zastupljeno? Da, pa mi taj departman gdje ja radim, dealership, prodavanje kamiona i prikolica, sad trenutno krećemo, mislim imali smo i ranije, pa je to jedno vreme stalo, rasprodali smo prikolice koje smo radili na rentanje prikolica, međutim sad ponovo smo naručili prikolice kamione koji će biti na lease i na rent, i pored toga mi imamo tracking kompaniju koja ima, sad ne znam tačno, negdje možda 70-80 kamiona, tu ima i malih i velikih kamiona, većinom su mali kamioni i većinom su naši ljudi, čak šta više, preko 90% sigurno voze naši ljudi, jer oni imaju stalne ture i
fiksno, mislim da i fiksno plaćaju i to je nešto što naši ljudi sad u marketu traže, neku sigurnost, neku sigurnu platu. Da li on vozio 1000 milja ili 2500 milja, on ima istu fiksnu platu nedeljnu. I pored toga imamo brokerage. Sad ja nisam najviše upućen u to, ali šta tačno imaju što se brokerage tiče, ali znam da imaju brokerage departman koji je možda star nekih 8-9 godina, ako se ne varam. Super. Odlično. Sad si pomenuo naše ljude koji voze za vas i to jeste negde isto jedna od tema i mitova da li je dobro ili ne sarađivati sa našim ljudima. Kakva su tvoje iskustva ovdje ili kakva su vaše iskustva? Očigledno ako toliki procenat naših ljudi vozi kod vas, pretpostavljam da su zadovoljni, naravno. Govorim pre svega o vozačima i o ljudima koji kupuju vaše kamione. Pa kakvo je tvoje generalno mišljenje o Chicagu i o našim ljudima ovde? Nemoj da gutaš knedlu, već kako misliš uopšte da funkcionišemo? Pa mislim, kažem opet, mi dosta imamo stvarno naših vozača. Mislim, kad kažem naših vozača, mislim ljude sa Balkana. Da, naravno. Dosta njih vozi i dosta, mislim iskreno meni baš prija i kad mi neko kaže vi ste dealership kao Omega, jel to ta Omega jeste, zna meni drugar tamo vozi zadovoljan je, hoću i ja ili tako nešto. Čak šta više mi dosta imamo ljudi koji preko naše tracking kompanije, koji su zadovoljni preko naše tracking kompanije, dođu kod nas u dealership da kupe kamion. I sad opet, ne znam ja da pričam o tome, ali stvarno mislim da imamo i dobru kompaniju i dobar taj odnos sa ljudima, da nemamo nekih, mislim uvek ima, ali što manji broj tih nekih loših komentara i nezadovoljnih ljudi. Čak mislim to govori o tome da mi imamo preko 90% naših vozača. Mislim ne kažem da sa našima najteže raditi, ali što se kaže najteže je uspjeti u svom selu. Da. I mislim da s tim što mi imamo dosta naših vozača, što imamo dosta naših klijenata u našem dealer departmanu, mislim da to govori o tome da nešto radimo kako treba. Ne možeš da mi kažeš da ti se ne dešava da ovi sa Balkana dođu i kažu Zoki brate, cena za mene, jel može nešto malo ovako ili malo onako? Pa dobro, toga ima uvek, naravno. I šta Zoki brat u toj situaciji može da uradi? Pa nema šta, mislim, ja sam tu, šta ja mogu. Mi šta imamo, mi kad kupimo kamion, mi imamo neku otprilike zacrtanu cenu. Ispod koje ne možeš prosto da ideš. Da, ispod koje otprilike ne možemo da idemo, ali dosta ljudi tako očekuju jer smo mi, opet kažem, naši ljudi smo i kao očekuju od tebe da ćeš ti da mu, ne znam, daš kamion za 10-15 hiljada ispod. Pa imamo i takve ponude isto. Mislim, ja prvi ne kupim kamion da imam toliku zaradu, da imam taj luksus da mogu toliko da spustim čovjeku cenu. Ali eto, maksimalno šta mogu da uradim. Ja mogu da, pored, na primjer, nije samo cena u pitanju, nego, na primjer, u dosta slučajeva, na primjer, kad dođe čovjek pogleda kamion, nisu mu, na primjer, ne sviđa mu se gume ili ne sviđa mu se kočnice ili ne sviđa mu se neki deo na kamionu ili nešto. Mi to sve možemo da zamenimo, da kažem, za free ruke, samo da se dogovorimo što se dela. Taj deo kamiona, na primjer, koji je, da li su to kočnice, da kupimo koliko koštaju kočnice koje mi kupimo, toliko taj čovjek plati, zamenimo za free, na primjer. To možemo da izlazimo u susret na taj način, možemo da dokupimo warranty za njega, možemo da taj neki deo pomognemo. Mislim, nije samo dati dobru cenu i to je to. Nego mislim da ima ta neka druga sfera. Čak šta više imali smo i situacije da nam customer koji često dolazi kupi kamion i kaže joj brate neću kupim kao 350-400 hiljada milja kamion sa disk kočnicama, to sam čuo da će uskoro da mora da se menja, a to kad se menja to je preskup. Ja kao ok, kad ti bude pred istek, naravno taj kamion, ne sad celu kompaniju, nego taj kamion doteraš, ja ću ti zamenim samo za free, u smislu da samo pokriješ deo koji nas košta, a mi ćemo ti ruke zamenimo free. I to u tom slučaju mnogo jeftinije nego, na primjer, na putu negdje da mu se desi da mora da menja. I onda ne izbjegavamo i taj neki deo da pomognemo customeru. Jer opet mi bolje to da odradimo nego, na primjer, da se čovjek okrene zbog nekog mita, da će do toliko milja taj deo da služi i onda će to dode sigurno, razumiješ? I onda, ok, ako će da ode, kad ode, dođi kod nas, mi ćemo ti za free ruke, što se tiče labor, zamenimo, ali
Znaš, ti Na kupiš od duže nas staze kamion. si Da, te gledamo ostavi. da li će to tebi se desiti za 2 mjeseca ili za 7 mjeseci, nebitno. Taj kamion ćemo ti mi sredimo šta treba da sredimo. Sad opet ne odnosi se to da mi ceo kamion češljamo, nego, na Tako primjer, je. neki deo koji se tebi u tom trenutku ne svidi, ok, dogovorit ćemo se, ja ću i zapamtiti, Bože zdravlja, bit ću tu i možemo da izađemo u susret, da, na primjer, koliko on u tom trenutku može da uštedi para za ruke i za sve što bi plaćao, na primjer, negdje na putu. Da, što je realno i objektivno, iako je tako neka sitnica da se nekom izađe u susret i na duge, mislim da mu se pomogne, opet da zadržiš nekog pored sebe na duge staze jeste korisno. I znam ono što si mi rekao za prikolicu, neko da vam je vratio i da je sa cijele jedne strane bila izgrbana, ali da niste dodatno naplatili to, jel tako? Pa nismo, ja sam se, mislim, gledamo i što se prikolica tiče dok smo ranije radili, mislim, sad su nove prikolice pa i nemamo toliko neku maintenance, ali ranije kad su bile polovne prikolice, neko uzme godinu, 2-3 dana i vrati prikolicu, nama charge ispadne, ne znam, sad ne na svaku prikolicu, ali negdje ispadne nešto sitno, i on zove kao, pa kako mi nisi chargeovo to, kako nisi to, u smislu čovjek začuđen, zašto nismo? Da. Pa nismo, mi gledamo da, na primjer, koliko smo se mi dogovorili mjesečno da se plaća, toliko se plaća. Sad, ako si ti uzeo nove gume i kočnice, naravno gledamo da ili da vratiš nove gume i kočnice i ne chargeujemo ništa, ili, na primjer, da vratiš tvoje polovne ili šta god, i onda se to meri po potrošnji, koliko je u ugovoru, što se tiče naplaćivanja. I tako ti neki sitni damage. Sad imam drugare koji, na primjer, negdje rente, sad opet ne olajavam druge leasing kompanije, nego, na primjer, za ovo sitno mi toliko naplatio, za ovo mi toliko naplatio, mi gledamo maksimalno što možemo, jer nije ni nama cilj, kažem opet, da neko ima 10 prikolica od nas i dođe jednu prikolicu i ti mu naplatiš 4-5 hiljada, pa šta može se desiti za 4-5 hiljada, sem da podvuče prikolicu pod novost. Mislim, šta može se desiti, nešto sad pretjerano ogrebu ovdje, ogrebovane, to su neki, bar po mojoj, što sam ja čuo od ljudi, da su to neki abnormalni chargevi, naplaćivanje od drugih. Ali, kažem, generalno gledamo da budemo to što korektniji što se toga tiče. Ili nebitno, najčistije je uzmi nov kamion, nove gume i kočnice, vrati mi nove gume i kočnice i ne chargeam te ništa. Kako sam ti dao, tako da mi vratiš. Mislim, što normalno, i mi sada uzmemo da se treba neko sljedeći da uzme taj kamion. Niko neće da ulaže sad nešto ponovo za svoje pare i svoje troške. Mislim, generalno u tim prikolicama i nema sad nešto pretjerano zarade, u smislu da obično to bude rentanje slično koliko i tebi samom rata kao leasing kompaniji. Nema tu sad nešto pretjerano mnogo zarade na tome. Tu najveća zarada je da ti rentaš 5 godina, da isplatiš kompaniju i onda da ga prodaš u tom trenutku koliko prikolica vredi. Da li je to 10-15 hiljada, to je nešto što je neka najrealnija zarada da ti možeš da napraviš na toj prikolici. A to koliko je rentanje mjesečno pa da nekom ostaje, mislim jednostavno ti znaš koliko je nova prikolica, podeliš sa 60 mjeseci, mislim i mi plaćamo i banci i ratu i sve, nema tu sad nešto pretjerano neke velike zarade. Da. Ok, drugo je kad neko ima 10, 15, 20, 30 hiljada prikolica, pa ljudi rade to godinama na dnevnom nivou, ali eto, mi smo u tim početcima, ponovo kažem, ali gledamo da što korektniji budemo, da, na primjer, kad desi se, ja sam zvao gazdu par puta, vidiš kao skreč na prikolici, ništa to. Kako ništa, rekao, ljudi i ja i kasno ne verujemo da je ništa, razumiješ. I onda tako neke stvari ne naplaćujemo, ne znam ni sam, ali eto, nije, mislim, to sad zvuči malo nerealno, ali stvarno je tako, mislim, mi imamo dosta klijenata koji su rentali, vratili prikolice, pa eto, mogu i oni i da potvrde, a i čak šta više, tad smo i prodavali te prikolice 21. Nismo ni kad je neko rent od nas 2 godine, nismo vratili da uzmemo naš maintenance, to jest da naplatimo maintenance pa da prodavamo prikolicu, nego smo prodavali takva kakva je, koliko je tržišna cena. Nismo ništa ni naplaćivali ekstra, nismo ni vidjeli prikolicu, čak što više, samo odradimo taj registraciju čoveku i to je to. Nismo, dosta prikolica nismo ni vidjeli nazad.
Ja ne govorim ti sad ovo zato što sam vas zvala, odnosno te zvala da budete gosti, već kad si u ovom poslu ovde, nema šanse kako god da funkcionišeš da neko za tebe ne kaže nešto loše. I ako imaš 5 kamiona i 50 i ako si prodao 5 i 50, prosto tog procenta ljudi, od njih 10, jedan će da kaže nešto loše i dovoljno da se stvori neka loša slika o bilo kome. Činjenica je, ali isto tako, mislim, ja nisam ni kao nešto uz taj posao skroz, ali nikad nisam čula nešto loše da neko kaže za vas, što mi je generalno baš dobro i kao dobar primjer sam zato htjela i da vas zovem u podcast. Jel postoji nešto što, kao koji je neki minimum opreme ili minimum kamiona ili minimum onoga što vi prodajete što u nekom momentu morate da imate kod vas, odnosno ne kažem na jardi? Pa, Ispod čega kao ne idete? pa mislim, mi gledamo generalno da non stop imamo negdje oko, ne znam, sad 15-20 kamiona na jardi, da budu to različita neka godišta, ne uzimamo neke pretjerano stare kamione. Sve to većinom sad trenutno između 20. i 22. 3. godišta. Ali, na primjer, desi se, na primjer, da mi kupimo tako dosta kamiona i onda jedno vrijeme prodamo te kamione i u jednom trenutku, u jednoj nedelji dođu ljudi kao da su čekali svi, dogovorili se odjednom i dođu, uzmu sve kamione i mi sljedeće nedelje ostali na 2 kamiona, na primjer. I onda odmah krećeš u potragu ili nešto da tražimo, na primjer, nove kamione i to sve. Mislim, manje više brzo se to okrene da su kamioni ponovo kod nas na jardi, ali to je to neki minimum, mislim minimum. Šta mi probavamo da bude negdje oko 15-20 kamiona. Sad ne praktikom ni da nam bude 50 kamiona na jardi, trenutno zbog ovog marketa kakav je, jer je to i dosta i rizično i kažem opet pada market, pada vrednost kamiona, a mi kad smo ga kupili smo ga. I onda zato ne gledamo da bude neki pretjerano veliki broj kamiona, ali između 15, 20, 25 kamiona mislim da je sasvim ok da trenutno bude na marketu. Jer rijetko sad može da se nađe klijent da dođe da kupi 20 kamiona. Pa to se te pitam. Da, znači. mislim rijetko sad, pogotovo zbog banaka, ljudi ne mogu da dobiju tek tako financiranje. Banke su zbog rizika marketa i svega malo, što se kaže, zavili slavinu. I mi imamo customere, imamo kamione, imamo sve, ali eto, kuburimo sa bankama, sa tim njihovim aprovalom. Naravno, tu se pojavljuje i opcija da ima dosta kompanija koje rade lease to buy opcije, u smislu da radi lease kamiona, na primjer, neko vreme po dogovoru, na primjer 3 godine i na kraju otkupi taj kamion od tebe ili kroz paymente tebi plaća. Sad mi radimo isto i tu vrstu finansiranja, ali gledamo da to bude, na primjer, za nove kamione, ne ove polovne i dosta nam, na primjer, customera dođe i kad kažem opet problem sa bankom, ko će da kupi 3 kamiona, imam 50 kamiona, koliko si finansirao, šta si finansirao, pa imam 2 trailera, 1 kamion. Mm-hmm. Dobro, ali mislim ne možeš da dobiješ finansiranje tek tako od banke, jer faktički ti imaš 1 kamion kod banke financiran. Na svoje ime, u svoje ime kompanije. 50 kamiona imaš na listu buy opciju. Mislim, ja kažem opet, ne kudim tu listu buy opciju, to je dobra opcija, ali ne podržavam, na primjer, da čovjek ima kompaniju od 50 kamiona i da 50 kamiona su listu buy. Jer njega nema nigdje što se tiče te istorije finansiranja. Jer banka, onda, na primjer, mi pokušavamo da nađemo finansiranje, banka da veliku kamatu, on kaže, pa kako, razumeš, pa nemaš nikakvu istoriju, imaš u većini slučaja naši ljudi, imaš auto dobar i dobar stan. Da, i to što imaš na kreditu, znaš, nema ništa drugo. I onda se ljudi na to izvlače, vade se na to da su velika kompanija, mislim, jeste, sve to stoji, ja znam dosta ljudi koji imaju, ali kažem opet, taj list to buy opciju ja podržavam, ali da neko pravi neki balans, da kupi malo, da malo list to buy, da malo renta, da sve imaš po malo. Jer ako ti si konstantno na jednom, mislim da to nije najbolja opcija. A to sigurno, zato što gledaju kako rasteš, kakav ti je obrt i šta naravno imaš na svoje ime, odnosno na ime kompanije, u zavisnosti od svega toga koliko si bio redovan, kada je plaćanje u pitanju, to im je garancija za nešto buduće, ali je stvarno teško u ovakvim okolnostima kakve jesu i sa ovakvom industrijom, biznisom i marketom uopšte
upuštati se u tako nešto, to stvarno mislim da mogu ili oni koji su hrabri ili koji su veliki ili koji su iskusni u svemu tome da prosto opstanu i da ne potonu. Stvarno je veliki rizik i ljudi su generalno baš u problemima što se toga tiče. Pa jeste, mislim, kažem opet sad, ja se nadam da će ovaj market malo da se popravi jer će tu biti svima nama bolje i nama što prodajemo i tracking kompanijama i svima će biti bolje. Zato mislim da kad kažem ponovo te list to buy opcije, ljudi što kupe, na primjer, to, mislim da ne mogu da prave, na primjer, kompaniju samo, da grade kompaniju samo na osnovu toga. Jer mislim da je bolje da drže neki, kažem opet, balans, ja opet, to njima odgovara trenutno u tom periodu, pogotovo sad u ovom periodu, zato što banka neće da da finansiranje. Čovjek ima vozača je sad trenutno, ja mislim, svuda. Hoće da gradi svoju kompaniju, hoće sve, ali opet kažem, mislim da je bolje da se nekako to malo raspodijeli, da ide malo na finansiranje, malo na, opet, u listu buy opciju. I neki dio naravno da se renta, jer sutra kad ti odu vozači, lakše vratiti rentane kamione, jer ti banci ne možete ih tako da vratiš, ali uništiš kompaniju, te isto listu buy opcije i to si pod ugovorom po svime da vraćaš. Tako da mislim da je najbolje imati sve opcije pomalo. Znači ti da si gazda, šta misliš da je najbolja opcija? Pola da su iznajmljeni kamioni, a pola da su sa opcijom da se kupe? Pa da, mislim da, naravno, veći deo, procentualno. Pretpostavljam da je negdje oko 70% bi čovjek trebao da kupuje kamione, i sad onaj deo ostali, kažem, ostavljam taj gap za to zato što kad dođe loš market, kad ti odjednom odu vozači, kad se nešto desi, lakše ti vratiti rentane kamione nego da vratiš banci, nego da stoji ti kamion da plaćaš payment ili tako nešto. Zato mislim da ne treba 100% ni kupovati kamiona, ne treba ni 100% rentati, nego treba neki balans da se drži otprilike po mom nekom 70-30 otprilike. Mislim da je Mislim, ja to sad pričam, meni odgovara da ljudi kupe od mene, meni odgovara da ljudi kupe, ali opet, meni nije ni u cilj da meni neko kupi, ne znam, dosta kamiona i da zatvori kompaniju. Da, naravno. Mislim, zato kažem, opet ja pominjem tu taj rental, mi radimo to, ali nama je, da kažem, taj glavni posao prodaja, ali ne savjetujem ljude da samo kupuju. Jer mi nije cilju da neko zatvori kompaniju. Naravno, jer posle može da zadrži kamiona, da rate za plaćanje ne idu dalje i zbog toga može da bude u problemu. Znači ti da sutra kupuješ kamion, šta bi kupio? Ako su mogućnosti nove. Aha, okay. Šalim se. Pa mislim da je trenutno najrealnije kupovati tako 21. 22. kamione koji su negdje oko 400, 450, 350 hiljada milja zbog rate prema banci. Naprimjer, sad rata za to, ne znam, sad ispada negdje oko 2-2,5 hiljade otprilike mjesečno, što je prihvatljivije nego da kupiš nov kamion za 170-180 hiljada i da ti rata bude 4,5 hiljade. Zbog marketa, jer nov kamion i 21. godište, oni će za isto vrijeme da stignu od tačke A do tačke B i zato mislim da je trenutno bolje malo da ljudi probavaju sa polovnim kamionima. Kažem opet, ja volim da ima što više kompanija i da što više ljudi radi, ima svoje kompanije i zato mislim nije mi u cilju da prodam sad nekome novi kamion ili da ako znam da je teško da on to iskendluje do kraja da plati. Jer nije nama u cilju da neko zatvara kompaniju zbog nekog našeg interesa. Naravno. Da kažem. Je li moguće ubasti neki kamion 2014, 15, 16, a da je dobar? Da je dobar i da se ne kvari. Da. Ajde da kažemo da je jeftin i dobar. I koja je verovatnoća? Pa mislim da je moguće. Ta neka vrsta kamiona su najviše da ljudi kupe od owner operatora. Mi nemamo toliko stare kamione, ali od owner operatora koji su održavali svoj kamion godinama i dostigao je neku miljažu, čovjek je zaradio pare da sebi priušti novi i bolji kamion i onda da neko sljedeći nasledi taj kamion sa manjim budžetom, ali mislim da može da se nađe. Nije. Čak šta više mislim da i ti stari kamioni su kvalitetniji od ovih novih. Jer ovi novi kamioni imaju dosta i senzora i mislim sad i mit je o tome da su 21. 22. nije imalo
delova nije imalo, da su se kamioni sklapali, ne znam ni ja kako. Mislim, to ljudi generalno šta pričaju. Ne znam ni da li je tačno ni da li nije, ali generalno imamo dosta i mi čak šta više problema kad nam dođe za leasing ili nešto, dođe ti nov kamion, upaljena neka lampica. Mislim, to je u većini slučajeva nešto sitno, neki senzor ili nešto, ali mislim da su ti neki kamioni koji su starije generacije, da su malo kvalitetniji nego ovi novi. Jer i zbog elektronike i zbog svega. A za koji kamion ja znam, a reci mi i ti, bar ja znam šta sam ja načula, da nikako ne bi, kao da ne preporučuješ ti kao prodavac da se kupi i generalno si možda imao loše iskustva sa tim, koji ne bi kupio? Pa, mislim, sad... Počinje slovo I. Pa, mislim, znam da pričam o international kamionima, ali mi smo iskreno prodavali njih. Dešavalo mi se da smo kupili 10 kamiona, od toga 3-4 mi ubacimo kod nas u kompaniju, jer u tom trenutku nam treba kamiona. Dešavalo se da onaj ostatak kamiona prodamo, čak što više nekome i što je novi klijent i što je stari, i da mi se neko požali. Sad, mislim, nama se dešavalo kod nas u kompaniji da stvarno smo imali internationale po 400, 500, 1000 milja i da su radili kako treba, ali imam isto tako iskustva da International 200 i nešto hiljada da bude, pogotovo taj A26 motor koji sam malo prepomenuo, koji smo mi imali slučaj. Mislim, ljudi nekako, ne kažem da ne treba ljudi da kupuju tako, ima kompanija koji su zasnovani na Internationalem, ali mislim da među našim ljudima da je to nekako na najgorem glasu. Najmanje tražen, da. Taj. Mislim, generalno cena je takva da je on najjeftiniji. Da je najjeftiniji kamion, ali eto, mislim, činjenica tu da se najviše kvari, da ljudi su najmanje zadovoljni sa tim kamionom. Dobro, ali prosto eto vi onda ako znate da je takva situacija, izbegavate taj kamion i nemate ga uopšte u ponudi, osim ako nije nužno. Nemamo, imali smo iskreno te kamione samo u tom marketu kada nismo mogli da nađemo ni mi ne znam kakve kamione. I u tom trenutku su samo isplivavali international, bukvalno gdje god se okreneš samo international. I tada smo prodavali, a sad trenutno nemamo. Koristimo, na primjer, box kamione internationale. Kod nas su čak i u kompaniji, a i za prodaju, jer nekako su dosta su bolji, dosta su bolji i kvalitetniji nego, na primjer, veliki semi kamioni. To sam htjela da te pitam, koliko je u posljednje vrijeme, odnosno posljednjih godina, postalo popularnije i više traženo ti manji box kamioni i možeš da nam kažeš dimenzije i mislim, znamo koja je razlika, ali u odnosu na ovaj veliki tipičan kamion koji ima i dušek, odnosno mjesto za spavanje koji je predviđen za te duže rute u odnosu na te male box kamione koji su i manjih dimenzije i koji izgledaju u prevodu kao kutija. Da, pa mislim ti box kamioni su od 26 fita su, mislim, toliko tovarnog prostora, ali u većini slučajeva naši ljudi ugrade sleeper i onda to ukrade 2-3 feet otprilike od trailera, od tovarnog prostora. I onda sad nekome ne odgovara to, nekome odgovara zbog paleta koliko mogu da se slože. Sad opet i zavisi ima tih naravno box kamiona koji su sa 26 fita i koji imaju ugrađen sleeper sami po sebi. Imaju znači i takvi, ok. Da, imaju, ali su dosta skuplji. Mislim, praktičniji su i skuplji su i zato naši ljudi, mislim ne naši ljudi, nego generalno ljudi, čak i mi, čak u kompaniji imamo kamiončiće koje ugradimo sleeper. Mislim, to je sad sve zavisi, negdje se ugradi 2 fita, negdje 3, negdje, jer opet ima i, da kažem, i većih ljudi koji voze i manjih. Šta je to onda po narudžbini, kao mislim u smislu u zavisnosti od toga ko će da vozi? Ili... Ne, mi gledamo, mislim, generalno mi smo počeli, ako se ne varam, bilo je možda fita i po do 2, ali to je nešto malo da ne možeš da se okrene čovjek. Da. I onda smo posle toga 3 do 4 fita smo uzimali tovarnog prostora da se napravi nešto komodnije. Sad opet mi u našoj kompaniji voze stalne ture i nama to je ok. Imao sam situaciju da mi izbacimo naš kamion i da customer ne može da kupi zato što njemu treba veći deo tovarnog prostora za njegov biznis koji on radi. Znači da prevedemo sve, ugradi se krevet, odnosno prostor za spavanje u prikolicu malog kamiona, da bi ljudi mogli da prespavaju. Da, i to, mislim, ima da ti može direktno da kažem, sa sjedišta, iz kabine, da se okreneš i da legneš, a dešava se i sa kamiončićima koji su cab over, oni se okreće se, ide kabina preko, što se tiče popravke, onda ne može da se u kabinu ugradi sleeper, jer ona ima
prostor između slipera i između kabine i prikolice i onda faktički moraš da izađeš iz kamiona, da otvoriš vrata od trailera i da uđeš da spavaš. Mislim, i to je okej. Nije smešno to... i nije smešno. Mislim, na kraju dana ali snalaze se ljudi. Da, to sam htjela kažem. Naši, stvarno mislim na Balkance, prosto koji smo u ovom poslu ljudi, mislim u ovom poslu mi ljudi, prosto snaći će se šta god je u pitanju, naći će rješenje. To se napravi i što se tiče slipera, kad je, na primjer, kad ideš direktno u trailer, kad je nevezano sa kabinom, tu ima i grejanje, hlađenje i ventilacije i prozor i sve se to napravi, dušek naravno gdje se leži, sve se to napravi da ti bude kao, mislim praktično kao pravi sliper na kamionu, ali samo eto malo je to što treba da izađeš iz kamiona, ljudima smeta da izađeš iz kamiona, pa da uđe sliper. Lakše je samo okrenuti se i da legne čovjek. Umjesto da ulaziš kroz prikolicu, je li tako? Da. Lakše je nego da moraš da izlaziš pa da uđeš kroz prikolicu. Tako da eto, što se tih malih kamiončića tiče, jedino je to što je isto dobro što naši ljudi ne mora, mislim ne naši ljudi, nego generalno za taj do 26.000 pita ne moraš da ima, ne moraš da imaš CDL za to. Zato što sa CDL-om moraš da voziš, mislim moraš da imaš CDL da bi vozio veliki kamion, za taj mali nema. Čak šta više to sad zavisi da li je Illinois dozvola ili je neka druga država, negdje sama po sebi vozačka dozvola za auto, možeš da voziš taj kamion, a na primjer u Illinoisu ja mislim da mora nešto dodatno još da se položi da bi mogao da voziš boks kamion. A jeste sad više traženo od ove posljednje 2 godine ili ne? Pa mislim da jeste, zato što se ujednačio market u smislu za velike i male kamione i mali kamioni imaju manji maintenance. U smislu ne koštate toliko i prikolica, ne koštate toliko, nema toliko potrošnju, sama popravka nije toliko skupa kao za veliki kamion i onda se u jednom trenutku to bilo izjednačilo, pa čak i više su ljudi prelazili na boks kamione zbog zarade, zbog svega. Ali eto, što se tiče zadnjih, kažem opet nezahvalno pričati u one prethodne 2 godine, ali sad u ovom lošem marketu dosta ljudi prelaze na male kamione, eto, iz neke potrošnje. Mislim, jeftinije je gorivo, lakše je naći vozače. Ja baš danas pričam sa drugarom, on vozi i kaže mi da sam, brate, sa velikim kamionom ne bi mogao da stanem. Ovdje sam stao pored, teretane, istreniram i nastavim dalje, jer mu lakše da se parkira i sve, a ovako s velikim kamionom. Mada opet sad, daleko bolja zarada u velikim kamionima kad je neki normalan market. Ovo sad je ekstremna situacija. Da, ovo sad više ne zna, mislim, snađi se pa živi, što se kaže. Da. Je li imaš ti neka predviđanja, nešto da si načuo, pošto svi volimo da pričamo o tome ili ljudi vole da pričaju o tome, šta misliš da evo do kraja ove godine, s obzirom na to da je izborna godina i sljedeće godine, šta može da se dešava kad je ceo ovaj market u pitanju? Pa znaš kako, ja iskreno mislim, ne znam nešto što drugi znaju. Nije da znam nešto što drugi ne znaju, ali mislim da dosta ljudi pominju taj deo oko izbora, da će posle izbora ako dobije jedan kandidat bit će bolje, ako dobije drugi kandidat ostaće isto, ali ja to nadam se kogod da dobije da će barem do izbora. Mislim, šta su izbori za koliko? 2-3 mjeseca? 2-3 mjeseca, da. Tako. Mislim nadam se da će da bude bolje, zato što dosta tracking kompanija, mislim, čak i generalno kogod radi u tracking industriji, očekuje taj bolji market, jer bi nam svima bilo bolje, svi bi bili srećni, jer ovako su dosta ljudi i nervozni i problemi, ako se ne daj Bože desi nešto na putu, pa to unazadite mnogo u odnosu na onaj market kad je nešto normalno. Pa eto, ne znam sad, što se predviđanja tiče, ja se nadam da će do kraja godine da se nešto promeni, da će jer ne verujem, već 2,5 godine ide loše, mislim loš market. Ne mislim da to može da traje sad ne znam koliko. Mora da ide normalno i da bude loš market i što se kaže up and down da ide, ali ja se to nadam da ovo neki kraj tog lošeg marketa. Zoki, znači ti si iz Ivanjice došao ovdje, je li tako? Da, ja sam završio rođen sam u Ivanjici, završio sam osnovnu i srednju školu u Ivanjici, tačnije gimnaziju informatički smer, onda sam prešao na fakultet u Čačak, fakultet tehničkih nauka, tu sam diplomirao kao inženjer informacijskih tehnologija
i posle toga nisam imao priliku da mislim, nisam ni tražio priliku da radim dole, odmah sam došao u Ameriku. Meni je brat bio ovdje od 2015. do 2021. Pa sam imao, da kažem, taj lakši put da dođem ovdje, pošto on tu bio sa porodicom i imao sam i gdje da dođem, mada da on je bio ovdje, ne znam, u tom trenutku nisam imao, da kažem, nisam pomislio da ću nekad, na primjer, otići negdje dalje. Mislim, opet kažem, ja sam bio mlad, ta 22 godine, ali nije mi padalo na pamet da bi htio da dođem ovdje, tako da zato sad kad me pitaš da li bi se vratio dole ili ovdje, ne znam, iskreno nemam trenutno, pomiješane su mi emocije, nemam što se posla tiče i svega i standarda, mislim da je lakše ovdje, a što se porodice tiče, načina života, mislim da je lepše i sve kod nas dole. Tako da eto, koliko god čovjek može da kombinuje to Amerika-Srbija, mislim da je to trenutno najbolji put. Sutra za porodicu, ne znam ni sam da li bi savjetovao da se vratimo dole ili da živimo ovdje, jer ne znam, eto ovo vrijeme trenutno kako je, teško reći. Pa da, nije pamet, ne znam, stvarno ne znam, i zbog ovih situacija dole što se dešavaju i ovdje što se dešava, nisam iskreno pametan šta bi sam sebi savjetovao za neku budućnost. Kad se pomene američki san, na što ti prvo pomisliš i šta tebi uopšte predstavlja američki san? Pa američki san, šta znam, mislim da svi, mislim da kad kažu na američki san, barem meni je to tako djeluje, da ti nešto napraviš u životu i da ne moraš više da radiš, da možeš da se vratiš dole, da uživaš, da trošiš neke pare odavde ili tako nešto, to jest da ti nešto pravi pare ovdje, pa eto, otko znam, možda da je to neki američki san, da čovjek napravi svoju kompaniju, da li to bilo u trackingu ili neka druga sfera ili online neki posao, da napraviš nešto što će ti donositi sutra pare, da ne moraš ti fizički da budeš ni ovdje ili nešto, da možeš da budeš dole, da možeš da uživaš, da nebitno da li je to Srbija ili Evropa ili gdje god, ali eto, mislim da to po meni, da se to odnosi američki san na to, da ti sutra ne moraš da radiš, nego da drugi rade za tebe. Pretpostavljam da je to, da se na to pravi američki san odnosi. Jer ovo mi što ovdje radimo, kao i dole, ponedjeljak, petak, nekad i vikend, to mi se ne odnosi na američki san. Ono što se, o čemu se, da kažem, sanja. Da radiš Monday to Friday, mislim. Da, možda Amerikanci samo sanjaju o tome. Mislim, oni vole na taj način da funkcionišu, prosto imaju to usklađeno. Da, koliko ja znam za njih, oni vole da tako do penzije i onda u penziji kupe onaj RV, i krug po Americi i to je, mislim što je, ja bi to volio sutra da mogu mada tu ti treba vreme, par mjeseci da čovjek odvoji, da obiđe celu Ameriku, ali eto, mislim da to nije izvodljivo pre nekog, da kažem, ne mislim penzije, ali nekog dela 50. 60. koje? Pa mislim nekog dela kad se ostvariš da ne moraš ti da budeš fizički non stop tu. Tako da to sad neko ko bolje znaju neki vlasnici kompanija koji mogu da priušte sebi da su po 2, 3, 5 mjeseci van svog mjesta gdje im je posao. Zorane, mislim da smo sve teme prošle i da smo se negdje dotakli i naravno kamiona i marketa i uopšte priča o Americi. Hvala ti na gostovanju, hvala ti na vremenu i hvala ti što ste pristali u ovom momentu kada market nije idealan i tako dobar uopšte da budete iskreni i pričate o nekim ciframa i podelite kako stvari realno stoje kada je ova industrija u pitanju. Nema na čemu, hvala tebi Mina puno na pozivu i nama je drago i čast što smo mi prvi iz tracking industrije koji smo govorili kod tebe u podcastu. Naravno, svi mi pratimo tvoj podcast i stvarno mislim da radiš dobar posao, zato smo se tu i našli i hvala tebi još jednom na pozivu. Kao što si rekla, market je loš, nadam se da ćemo i nekom dobrom marketu ponovo imati čast i privilegiju da pričamo sa tobom ovdje i da podelimo to iskustvo iz tog marketa. Hvala ti još jednom i hvala vama iz Omege i eto čuli ste svi koji nas pratite, slušate i gledate. Ako kupujete svoj prvi kamion,
i drugi, treći, četvrti, da se obratite Zoranu iz Omege i da možete sa kodom MINA15 da dobijete možda neki mali popust ili bar da pričate o tome. Zoki, hvala još jednom. Hvala tebi puno. Moram da vam kažem na samom kraju ovog podcasta, ako vam se epizoda svidela, ako vam je tema bila interesantna i ako mislite da nekome može isto tako da koristi, slobodno podelite ovaj video, ostavite vaš komentar, sugestiju i kritiku i kliknite ovo čuveno dugme like.